iyi ni jone cyane ni jone kura oya kurayo cyari kuboneka nkaho cyoroshe utavugishije ukuri ntiwigirishije ariko reka ndababaza wewe warize wo kubaza ntubimenya ariko rero ninde iyi ntabwo ari jone iyo ni jone iyi yitwa nde wewe iyi apana kuri kamera. Amahoro y'Imana bene data inshuti zacu bakundwa mudukurikiranye muraho neza twebwe twavyutse neza tumeze neza cyane murabona tuje twiteguye jewe kubera ibibazo byabaye byinshi mu isi natangiye kwambara amarore y'abafilozofe kugira ngo ibintu byose ndabikurikirane namwe n'amahoro amahoro reka tubifurize igitondo cyiza mwebwe mwabyutse abandi umugoroba mwiza aho muri mu kazi abandi ijoro ryiza abariko baragona tubahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uno munsi hajya bimeze gute mwebwe utanze gute akarere karapanze akarere karegeranye inyuma ya kamera hari mwene data Sabuwane kuri Sabu 7 yagiye dusigaranye Sabuwane cyangwa Sabu 0 Sabu 7 Sabu yes sasa jewe naje mfise inyota nyinshi ariko aya mazi sinoyanywa naho bonkubita aya mazi murayabona sinoyanywa kandi uyu munsi nta gutaha n'amaguru dufise n'ico kurya ariko je sinorira kuri kamera naho mwongera nambaye rinete nk'uko nimubizane tubize sinorira kuri kamera none tubifurije umunsi mwiza reka tubasaba bataragira subscribe mu bikore agire share na commentaire zanyu tuba tuzikeneye rwose kuko nk'ubu mutambwiye zino rinete ukungene zambereye mwaba muri abana babi kandi n'ukuri mube beza nk'uko n'ababavyaye ari beza ntimwadukana ibintu byo bubi si mwebwe byo kuherako bitarahereye ku babyeyi biri gute mwotangura ibintu bibi nuko turabiyegereje bakunzi bacu turabakunda cyane nk'uko twama tubivuga cyane nk'uko babivuze uno munsi wa none yaberetse amazi gusa berekana aka kantu nko kwibaza ngo ese muri no sahani harimo iki cyangwa se muri aka kabole harimo iki harimo iki mado tugiye gucumba hurure tugiye mu njana kandi ko karamota neza tugiye mu njana y'umuziki tugiye kubazanya ibibazo nitumara kubazanya ibibazo utsindwa aranywa amazi cyangwa itumupaka rifu ibintu ni bibiri je mazi none tugiye gutangira mu bane natwe ariko namwe icyo tuzi cyo nibaze ko izo bibazo ukuntu bigoye biza namwe kubagora nuko tutabegereye ngo tubasige ifu namwe mado ngaho karibisha abakunzi bacu okay murakoze cyane narimpoze nariko ntegura ibibazo nza kubakubita ariko uyu munsi ndabasiga ifu mpaka hanyuma rero twabazaniye game kandi nkuko mumaze iminsi mubibona ubu turi mu mwuka w'amagame niyo tuzora tubazanira umunsi ku wundi rero no gusenga neza hanyuma rero turabiyegereza tuzosenga kuko gusenga tubimazemo igihe mwana gusengera umukwaje ikintu twakoze si hanyuma rero nko twari tubivuze tubazaniye game kandi nziza ndibaza kuri bubashimisha tuzora tubazanya ibibazo ugitsinda ni bo utagitsindana ariko muwa mwazanye ibihembo ibihembo turagira ikibazo
Okay, ngo bihembo biri ni box. Uko Uko nje uko ndabona ko uko nje uko ndabona ko ubugeza kubitsinda ubugeza kubitsinda nari imbere igihe hanyuma rero binanirwa nawo aramwifu turamusiga ifu cyangwa yamwe amazi agafu gusa Mutesi ngo amazi yaramunaniye ngo ariko agafu aragashoboye guko gasu gukunda ifu nk'umutsima urebe ko twakisize ifu si cyane nk'ubugari buvamo twagiye ese papa ibi ni ibibazo biraha mwitonde kandi mureke kuguma muraba muri nani muri yaje teresheri bayihanisha amanota 3 cyangwa bakaguha 0 muri mu kibazo hajya n'amanota 3 nta teresheri ihanishwa amanota 3 abantu botirisha umuriro kaka aha ngaho tangira rero tubazanye gute hera cyangwa njega mugati daga dere kwa madani we ari ibibazo nabaza kwisiga gusiga ifu umuntu wa mbere cyangwa munywesha amazi umukara gatambara gifu sagarira kure ngahe ufite ikibazo hafi nabaza tambabazi ugiye kubaza ngiye kubaza papa we niko muze karama ninde abirabure bavuye ninde ise wabirabure mpari se wabirabure bakomotse kuri nde ko tuzi ko Eva ari tuzi ko Adamu tukamenya ko n'abari abagabo bo bavukanye na Gahini arimo n'Abeli ko tuzi ko atari abirabura bavuye abirabura bavuye abirabure cyane bavuye ku nkende oya abirabure Aburahamu amaze kwimuka akimukira ahantu bita none se ushaka tuvuga ahantu bavuye n'umunsi bavutse erega bavutse nyuma birabure ko ndareba abambere bajya tangura Adamu niwe Adamu gani twese twiririra Adamu na Eva bajya baraje bavukira hariya muri bijya bihugu byari bajya bavukiye kure y'ino hanyuma bamaze kuvuka habaho ikintu cyo kwimuka baza muri ino si yirabura muri ino si yirabura rero ishikira birabuza ese wananiwe ndananiwe ni kumenya ikibazo baza muri no kwirabura bashika barirabura siga oya no ibihano ni byinshi uranywa amazi kandi mu kirahuri cyose ukimare ndabizi ko ndakunywa amata ndago ikirahuri cyose nimba ari ukugemera naye nasubira gutsindwa turazana yandi amazi yarabuze ndabazanira amazi nicyo gihura si yabirabura uzino amazi cyageneye bon appétit wogana cya kinini kingana n'ingumu nahayo Mutesi yigwaye naya mazi turaya mara ariko kunanirwa nambaye rinete wamazana ryambara batabona ukuntu watsinze barakurebera mu marori arayamaza okay nije ugiye kubaza Mutesi watsinzwe ni ubaza okay watsinzwe n'ubaza arabaza wowe wamutsinze cyangwa kubaza ngana nabazwa kubaza arankanira ngiye baza mari ndabaza wewe baza Mutesi modo magara kandi ko nangiye gusiga ifu kana mutaka sasa kuri no munsi mwiza cyane mfise ikibazo ngiye kubaza uno muntu w'Imana bita Mutesi ikibazo reka manze ndagisome neza kugira ngo sindagicurike ikibazo kiragira giti murabona inkoko murayizi inkoko
inkoko kuku kuku urayizi murabona apana isake ariko sinoroye inkoko nawe inkoko kazi mwigereyo gatoya ntava muri kamera hanyuma mwigereyo gato hanyuma inkoko hakabaho n'irigi igi bagita gute igi mu gifaransa legi regi lemagi lemagi mu cyongereza na leze mu cyongereza ni itizigi. Okay. Murakoze cyane gukurikirana kino kibazo. Iki kibazo ariko uraza kugitora hagati y'igi n'inkoko. Niki cyabayeho ubwa mbere? Hagati y'igi n'inkoko. Nabajije n'abasinaje mutesi. Ni mutesi mana we. Inkoko ni iki? Habaho inkoko n'igi kandi ureke kuvuga nk'umwana yananiwe. Hari ukuntu abana uzora umwana akirije bamushikaho akishimagura. Nawe ureke kwishimagura. Ijya mwamese wayikora kugira ngo batagukeka. Kubera ntibagukeka. Kubera batagukeka ko bakunda gutora abantu babona nyine badacangamutse. Bivuze ko kibugendeye. Ucangamutse inkoko ni cyabaye usanga habaho n'inkoko. Habaye iki? Mari baraturaga. Habaye isake n'inkoko. Habaye isake ni baremigi. None si ya nkoko na rwa rusake byavuye. N'Imana yabire. Ni muri uko mubigenza mu gukurikira. Kandi mado ndagukopeje. Imana ile madamu nayo. Yashizeho inyamaswa zose. Imare kuzishiraho ishiraho ikigore n'ikigabo. Imare kubishiraho inkoko n'urusake bizana iki? Koma. Okay. Turabizi yuko twebwe inkomoko yacu ari mu Mana. Uko dusa n'Imana. None inkoko irasa niki? None se inkoko si Imana yaremye? None se si Imana yaremye? Uvuga ngo Imana ni inkoko. Yaremye ibiri ku isi byose umuntu imurema mu shusho yacu. Umuntu mu shusho yacu. Twari tutavuze ngo tureme inkoko mu shusho yacu. Okay. Nabatsinze muranywa mwatiye. Koko mwishe muri babiri je ko mutafa. Oya nitwishe turi babiri. Naho hakora mwishe muri babiri. Abadukurikirana. Abagore ni banjami. Oya nitukujyanye. Abagore ni banjami. Madonna ntarazi ko yankopeje. Kare. Yarabizi. Warubizi Madonna. Okay. Kivuyemo. Nzigiye kubaza. Ese ni tumubaza. Baza namwe babiri murabazana. Nambaze kwanza. Ambaze kandi. Wowe je kwishura no bazuba. Asa kindi. Nzigiye kubaza. Nivuge ko mbaza. Mado. Mana bari mwoya amazi ko nyine. Uku nyine mwoya amazi. Ya utameze rino fu ryose ngo urimire urumwe. Muri Bibiliya Yuda yagurishije Yesu mari kumugurisha aragenda nawe ariyahura. Siko kandi kiroroshe. Amare kwiyahura. Tibari intumwa 12. Ninde wamusimbuye Yuda? Mwana we. None utanga kuribwa mu nda. Amazi ataraza. Wasimbuye Yuda. Petero. Jesus Christ. Tumubwire ko mwoya amazi we. Wasimbuye Yuda. Ntukubwiye nani? Bartimayo. Yohana. Nutakivuga simwe amazi. Uko tuja kubaza ikibazo utaha. Ikibazo ndakizi. Mathias. Nikoze? Nizo kabisa. Twarasomye Bibiliya twese. Twasomanye. Goto. Kandi ku muvuduko. Mana we. Abantu bagiye kujya ku kazi barambiwe. No kunanirwa kwa. Dushemo gasukari. Okay.
no ikintu wako udashaka ni ukuko Imana arapfuye amazi wagize n'akarahuri gatoya none kariririsha Mana je ndemera mu ncafu amazi ndarashira bravo twavuze ngo nta kozi cyo tutazi okay nakoze kuzana umutima yes kigali mutenda ko bazi ariko ye ikibazo kumanya ikibazo nkaza njyewe ndakubaza ikibazo kirimo bibiri eko kweli ikibazo kimwe kirimo bibiri none uvuga ko ari bibiri imwe wabyishe yambwiye ngo kirimo bibiri kandi tuba tubaza ngaho tegera kubaza ndamwibira bibiri indirimbo ivuga ngo mado sinzi cyaza nshaka indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa amakuba irahaba ni yande aho yayivuge sinzibagirwa amakuba wabonye ko ibyaha byanje irahaba wunamye n'umubabaro mwami wanje uri Getsemani ninde wayiririmbye numara kuvuga uwayiririmbye oya ntumbaze numara kuvuga uwayiririmbye urayiririmba uyirapa nakubwiye ko ntayizi je sinarinzi ko inahaba taga ngusige siga ni ukuri kwesha nibi banzu reka sisiyana ni ukuri kumana sinzi ariko mute ndumi iyo ndirimbo n'umwana uri mu nda azi juywe indirimbo ya Kabaganza Yesu ndagushima kugitange bwawe yitwa Liliane Kabaganza sana indirimbo tukira abana ugira umunsi mwiza ugira ibihe byiza umwandane mama abakunzi bawe nziza naboti naboti data bikikabwira mani kuri hafi alo wowe ikikombe cy'abandi mu ndaje ariko mani kazima nawe ufite ikiziba mu nda kandi ngo rero nemerewe ko ndumva noruka okay kamera arashitse Fabrice kari okay nindubaze ngiye kubaza ikibazo ikibazo murabona ibibazo byose dufite mu isi byose nk'umuntu w'umufilozofe je ndiko ndabikurikirana ibibazo dufite byose mu isi biva kuri satani ifu yashize oya ngenda mwa amazi nifu singuma ndifuje nyine kware kumva wahisemo ifu singuma ngenda hisemo amazi ahanye namba turabizi neza ko ibibazo byose ugiye kubaza mu isi ibibazo byose biri mu isi bifatiye kuri satani si satani abiteza ugiye kubaza nde ngiye kubaza Mado uyu ni waje kandi yatsinzwe ariko ntitumugira ibibazo byose dufite mu isi bifatiye kuri satani nagomba ndababaza mwese muri abakristo cyane muza musenga cyane je sinavuze cyane si cyane wewe oya ni cyane Mado oya turabizi ko satani Imana yamukoreye mu ijuru ikoresheje umumarayika wayo yitwa Mikayeli sinarenabizi ndacu murabimenye hanyuma imukura mu isi ko ngo yakorokeye mu isi Bibiliya ivuga ngo wowe wasi we ubonye ishano wabo aragutibukiye ko hanyuma ndushaka dawa hanyuma urayanywa se tutarakuzanira ibase yose uyimare hanyuma ikibazo cya satani atarakishura ikibazo cya mbere kiravuga giti ko satani tuba twumva ngo aboheye ikuzimu urumva satani yavuye hano mu isi ko tutigera tumubona n'amaguru
yamanutse bamumanuye kuzimu gute yagiye gute hanyuma Imana ko tuzi ifite ububasha bwose bwo guhana icyo kibazo ukibazo gitomora pana kugira ngo hana urumva ikibazo cya mbere kivuga ngo Satani ntiyazimye papa urumva Satani yamanutse gute kuzimu avuye hano mu isi ko tuzi Bibiliya ivuga ngo yakorokeye hano mu isi ikuzimu yagiye gute turazi ko yamuboheyeyo icyo kibazo mucumva kuko Imana itamwishe kuko Imana itamwishe cyangwa ngo imumare amanyama areke kuguma duteza ibibazo no mu isi subize Imana ntibishoboye subize icyatumye Imana itamwishe cyangwa subize icyatumye reka mubarizemo ikibazo kubaze wakibajije nawe urambaza jewe reka ndiko wakibajije nawe mubaze ikibazo kwa je ndaza kwishura oya niwishura nta nimwatsinda wabajije nawe reba ikuzimu ni he nugukuraho ano makaro ukajayo mwumvishe rero ikuzimu ni he mwebwe ikibazo cya mbere mwabajije kubaza ikibazo cya mbere mwabajije cyavuga ngo ikuzimu ni hehe ikuzimu tuvuga ntabwo ari ukwimba hano ngo imanuke ni hano ku isi ni ukuvuga ngo Satani ndiko ndagusubiza Satani ari hano ku isi ariko ari mu zindi mpemu twe tutarimo urumva niko kuzimu kwiwe Satani ari kuzimu ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwimba amakaro ntabwo ari ukuvuga ngo nabanje koza ngo muraba Kristo none se tubajije nabi kandi mwavuze ngo cyane wacanze mu Kristo cyane nimunanigwa ndabagira gute ndabaza iby'abisilamu bazi ikindi kibazo bazi ikindi kibazo oya ndabaza nsubize iki kuzimu impamvu Imana itamwishe jewe no mukugisubiza ukamvugira ngasubiza subiza reka nje ngisubize uko numva uko wumva ukuri uko byagenze uko bitahuye urumva tegera kandi kino kibazo nasubiza avec bestime kino kibazo cy'umusiga ifu umviriza rero urasirisigwa utazi impamvu Imana yaboheye Satani umviriza nose nayo nahageze mpamvu niyo wavuze yamubonye kubera itamwishe ukubera ubwishime yamurekeye baguma agira teseke ngaho rindira rero nsubize ukuzimu tuvuga ntabwo ari ukwimba ngo tuje mu kuzimu aho habimba amawese ni ukuvuga ngo Satani azirikiye hano ku isi muri ko murategera ari mu zindi mpwemu kandi urumva ari mu mpwemu zimwe natwe turi mu zindi siko niyo mpamvu tutamubona ari mu mwuka nabo bari kumwe nabo muri uku kubera gusiga ifu ari ikintu kigoye reka sindari gusige ndakubaza ikibazo hasi utari musiga nje mwarisize icyo kimenyane icyo kibazo jewe sinemera ko mukisigira ifu kubera icya mbere mu kugisubiza ko muramvugiramo naje kugisubiza kimunsiga ifu kandi yanakibaje nabi ikindi yavuze ngo sinakaje nabi ikindi yavuze ngo mpamvu ngo Satani ngo Imana ngo itishe Satani kubera iki Imana itagize kubera ko wa munsi ku musaraba Imana itakijije Yesu ngo areke gupfa si kubera ari ku mugambi na Satani impamvu itamwishe ni umugambi w'Imana no kugira ngo yuzuze amasezerano mukaba mwosiga ifu impamvu Satani atakora umugambi w'Imana ndakongera ikindi arakize nizo nakize ugiye gusubiza nawe pana umugambi w'Imana Yesu umugambi w'Imana yamuteguriye ko umuntu wese azagira ibihano byiwe harazafunga umunsi ni nk'uko turi ko turanywa amazi ni nk'uko umuntu yoga ifu ubundi akanywa amazi nimuvuge namwe mu basiba natsinze mado ntosubira kumbaza wambajije wowe uri umunyamujane Bujumbura wasubira umbaza kandi wambajije nije kubaza ejo mbaza sawa mbaza ndakubajije ni nawe dushira kuri tamwe
ntiwavuze ko wowe waragiye inka Ego. Ego. wararagiye Naragiye inka nyinshi. okay amata ya mbere inka ikamwa imaze kubyara ayo mata bayita gute umuntu waragiye mu baza umuntu waragiye icyo kibazo mado umuhondo umuhondo wenyine kubavuga ngo yararagiye inka ze ntizakaza zibyara tumuvane n'umuntu ariko gusubiza ikibazo yambajije kidafite igisusu n'umutwe kwishe ikibazo cyane genda n'inka naje nararagiye wowe ugiye kubaza ngiye kubaza ego ngiye bataragusigira nyamado bataramusigira simbarika bazi iki kibazo mwabonye za kandi ufite kakangwanirira aisha kibazo cyo kibazo baza jewe nka kibazo cyane ubuzizi kundusha karambwira nkazibuvira zirazwi zirazwi narimbajije nakinaniwe kukibaza umuziha urawuzi umuziha ku batazi umuziha ni nk'ingozi nari ngiye kubaza ubwenge bwanjye nari ngiye kubaza ngo ese umuziha uzuza habaye iki aho umuziha ni nk'ingozi ahubwo kuzi inyuma inka imaze kuvuga inyana imaze kuvamo ni ingobyi zivamo nyuma basi ukuntu umutasi yaragiye ku kiraro navukiye mu kiraro mbaye mushiki wa Yesu ubaye Yesu mado turabizi ko inka iyo igiye kubyara hari ikibazo ishobora kugira inka mu kubyara itanguza iki kandi tugende buke inka mu kubyara itanguza amaraso iyi nyana iyo igiye kuva mu nda ya nyina itanguza iki wakibajije nabi